Yes, reka tubahe ikaze cyane kandi tubifurize kugubwa neza banyarwandakazi bakunze b'ikipe ya APR, mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane ku rukundo gukomeje kutwereka, by'umwihariko muzamura imibare mukanda subscribe, nyaboneka bari abantu b'abagabo cyane, ni ukuri mpora mbashimira. Ubu ngubu tugeze ku bihumbi 10,600 barengaho gatoya. Ejo nasabye ko nyine twihutisha ku buryo tugira nibura abasabu ibihumbi 11, ariko nyine ni step by step, tuzagenda tubikora gake gake. Ndabizi neza ko harabumva kandi nyine nibyo koko, ntabwo mwese mwakanda subscribe. Buriya rega gukanda subscribe ntabwo nyine wamenya logique y'impamvu abantu batayikanda, kuko urugero nk'umuhanzi muba mumukunda kuruta uko munkunda, ariko umuhanzi uba usanga afite views miliyoni 20 ku ndirimbo yasohoye, ariko ugasanga nta na miliyoni y'abasubscribe afite, kandi indirimbo ye yarebwe n'ibihumbi 20. So niyo mpamvu rero bitajya bintungura ko abantu benshi mureba ibiganiro byanjye, nubwo saba ari nkeya ariko zizagenda zizamuka umunsi ku munsi, tuve ku bihumbi 10, why not twagera ibihumbi 20. Ndabizi neza ko tuzabikora. Hanyuma muri iki kiganiro tujye kuganira ku ngingo ya 11. Ndumva ibindi by'umukino byose twarabiganiriyeho ku munsi w'ejo mu kiganiro nabahaye ninjoro hafi saa 3 zishyira saa 4. Twagarutse ku myitozo ikakaye cyane umutoza akomeje gukoresha abakinnyi. Ejo twagarutse ku bakinnyi ikipe ya APR Football Club yatanze muri CAF izakoresha ikinano na Les Aigles du Congo. Ejo twabigarutseho, niyo mpamvu ndaje ngo tuganire kuri 11. Umutoza w'ikipe ya APR Football Club Abdelrahim Tarebo yahisemo kubanzamo kuri uyu mukino. Narababwiye ngo nimuza kubicunga neza mukareba mukitegereza uburyo umutoza Abdelrahim Tarebo ari gutegura ikipe, birasa naho umutoza Abdelrahim Tarebo ari gutegura ikipe ebyiri: ikipe izakina shampiyona n'ikipe izakina CAF Champions League. Kugera amaginganga kuva ikipe ya APR yava muri Sekafa imaze gukina imikino 2 mpuzamahanga. Uyu nguyu igiye gukina na Ahily Sports Club Wad Madina ni uwa gatatu, noneho yakinnye n'indi mikino 4 n'amakipe yo mu Rwanda. Muze kureba icyita rusange cy'iyo mikino y'amakipe yo mu Rwanda, yagendaga afata ikipe ayivangavangamo abanyamahanga n'abanyarwanda ku buryo utamenya ikipe nyine 11. Noneho nuza kureba iyi mikino mpuzamahanga ndetse n'uyu nguyu na Ahily Sports Club wa Madina bagiye gukina, yose yajyaga abanzamo 11 be. Reba kuri match ya Mathare, urebe kuri match ya ntuza ya El Melek, urebe no kuri iyi match yabaga afite 11 be bagororotse. Niryo tandukaniro ku munsi w'ejo bambwiye, barambwira ati kaseji zo buri yitangazamakuru uri kuvuga ngo umutoza Abdelrahim Tarebo nta 11 bafite, turumirwa kuko twebwe 11 arayizi kandi 11 yamaze kumenyerana. So niyo mpamvu rero mubona 11 twakoze muri iyi line-up itahindutse, kandi nta n'ikintu kiri buhinduka kuko ku munsi w'ejo ku myitozo niko byari bimeze, keretse wenda haramutse hagize umukinnyi ugira ikibazo ku munota wa nyuma bakamusimbuza muri line-up. Kuko buriya mbere y'umukino haba ibintu byinshi. Uzi ko hari n'igihe n'umutoza ahindura line-up bari mu cyumba bagiye gusohoka ngo match itangire. Umukinnyi wenda urugero akumva atameze neza, umukinnyi ashobora kunywa nka juice bari muri vestiaire wenda ikamugwa nabi. Ni ibintu byinshi nyine bishobora gutuma line-up ihinduka, ariko kugeza amaginganga iyi niyo 11 umutoza Abdelrahim Tarebo ari bubanzamo bakina n'ikipe ya Ahily Sports Club Wad Madina. Ubundi twabisomaga nabi, ariko ubundi ikipe yitwa Ahily Sports Club Wad Madina. Mujye no kuri website yabo rwose maraza kubibona. Uyu munsi mwizamu ni nk'ibisanzwe ni Erinani Sirwane
araba ari mu izamu, ni nawe uzafata Champions League rwose, n'uruca abana, afite experience. Ikipe ye iriya kipe yavuyemo yitwa ngo kizanakina na Rayon muri Confederations Cup, ikipe yitwa ngo kirayo muri Mozambique, murabyibuka ikina amatsinda ya CAF Confederations Cup, amasefu yagiye akora agiye atandukanye. Hanyuma kuri 2 na 3 ni Byiringiro Gilbert Kagege ndetse na Ishimwe Christian, mu gihe mu mutima wa defense ari Maduzone ndetse na Nshimiyimana Yunusu. Aba bo bagomba gukinana bakamenyerana, kuko nabonye atake ya iriya kipe muri Kongo iteye ubwoba. Hanyuma kuri nimero 6 ni Ronaldo Sekiganda, niwe mukasere w'ikipe ya APR Football Club. Noneho ku 8 haraba hari akoshareka mbabwire, ubu koko Dawuda aribagiranye kwera. Gukora raye na pitarimo Dawuda biramvuna. Nje sinzi impamvu mba numva nubwo Memere Dawo yivuguruye. Buriya Memere Dawo yarivuguruye, ntabwo bikiri nkuko yasoje champion. Amaze imesi atanga ama assist pe. Ako sinzi impamvu ikibuga cyanjye kukiburamo Dawuda mba numva rezo zidasona neza. Sinzi ukuntu mba numva umutoza yabigoronzura agashyira Dawuda ku 8, Mamadou Traoré, kubera ko n'ubundi n'umukinnyi umenyereye gutsinda, n'umukinnyi umenyereye gutanga assist. Twarabibonye haba muri Sekafa no muri iyi mikino ya gishuta amaze gukina, amaze kugaragaza urwego. Sinzi ukuntu mba mbona yabihengeka akazana Dawuda ku 8, Memere Dawo akicara, Mamadou Traoré akabanza ku 10. Nyine namwe icyo gitekerezo cyanjye muri komenti mumbwire. Nyine mba numva bidasona neza kubanza Dawuda hanze n'umupira mwinshi azi pe. Mumbabarire kabisa, n'ukuri, kuko n'ubundi muri recruitment bakoze amakosa, bazana nimero 8 ntawe bari bakeneye. Kubu tuvugana ikipe ya APR ifite ba nimero 8 babiri, ifite batatu, ifite Dawuda, ikagira uyu nguyu Mamadou Traoré bazanye, ikagira na Rubuguza. Mu by'ukuri kuri nimero 10 bahafite umukinnyi umwe, Memere Dawo. Ngamumbwira undi mu nimero 10 APR ifite ni Memere Dawo gusa. Ubushize hariho na Lamine Ba, none Lamine Ba yaragiye. Ni Memere Dawo nimero 10 gusa. Ubwo bivuze ngo Memere Dawo aramutse avunitse, n'ubundi byo dutekereza umutoza yabikora. N'ubundi byarangira azanye Dawuda 6, byarangira azanye Dawuda ku 8, Mamadou Traoré akajya ku 10. Kuko ubu ngubu ikipe ya APR ifite ba nimero 8 batatu, Rubuguza, Dawuda n'uyu Mamadou Traoré uri kubanzamo. Yewe mumbwire muri comment igitekerezo cyanyu. Ariko Dawuda hanze mba numva hari ukuntu torezo tudasona neza pe. Dawuda ahaza umupira mwinshi cyane. Hanyuma ubwo 8 nyine ni Mamadou Traoré, 10 ni Memere Dawo, kuko nta undi mu nimero 10 APR ifite. Senzi nta musimbura wa Memere Dawo hari, keretse nyine guhengeka abo bakinnyi twari tuvuze haruguru. Hanyuma muri attacking line y'ikipe ya APR byamaze kwicayura. Umukinnyi witwa Aman Michel Kodioka na Michael Gibenever, afite amazina menshi cyane. Aman Kodioka na Michael Gibenever, ayose na amazina ye. Araba ari ku ruhande rumwe, urundi ruriho Sheikh Jibril Ouattara. Mwumvishe interview na Emery Bayisenge ku munsi w'ejo, narayikunze cyane pe. Emery Bayisenge ni umukinnyi mukuru. Ati wowe urimo uravuga Ouattara, umuntu abaye top scorer wa championnat. Murabyibuka muri fazare yaje muri fazare aba top scorer, niwe wabaye top scorer cyane uriya wa Bugesera, ariko yabaye second top scorer akinnye fazare gusa. Indi champion ikurikiye habaye top scorer, abaye top scorer wa Sekafa. None APR yaraviriyemo hakiri kare mu matsinda, ariko aba top scorer we na wa munya Senegal murabyibuka batsinze ibitego 3. N'ubu ngubu bashobora kuzaba top scorer, none uwo mukinyura mu minimeza. Ku munsi w'ejo bita Emery Bayisenge naramwemeye cyane. Abakinnyi bacu rwose baba bakeneye gutanga interview nk'izi ngizi zikebura abantu. Urabona ngo Ouattara ngo na Togui ngo bombi ngo bafite imyaka 70, ngo niyo mpamvu APR idatsinda ibitego.
fata William Merito gumukinisha iminota 60 yawe myiza cyangwa 70, ubundi na Ouattara niba yananiwe ntarebe ku minota 80 umukuremo, uzana isasu ryitwa kimucyanuka ndetse na uyaremye Fidari. Ibyo bintu mwamuvuga nibi. Hanyuma ubwo nyine kuri attaque ni William Merito ubwo nibwo busatirizi n'ubundi ekipe ya APR izagenderaho muri shampiyona nyine. Mu byukuri nubwo Aman Michel atarabona izamu cyane ariko amaze iminsi anatsinda. Ubwo nyine ku ntebe y'abasimbura kandebe ku ntebe y'abasimbura bo bampayera haza kubabeshyamo kuko n'abasimbura babampaye. Rega ngewe ubugira ngo amakuru mba mfite yose ndayavuga ko ntoranya yo mvuga. Ubusa amakuru ya rutayizamu mfite uragira ngo muvuge bitaraba confirme, hanyuma ikipe ya APR nibipfa muzambwete kasejizo nawe usigaye uvuga ibihuha. Reka sha mutazancuka mukanakariza icyizere, nubwo mu nkunda kuntakariza icyizere ni mukanya gatoya nk'ako guhumbya cyane rwose. Reka ndeba abasimbura hano babampaye ubundi nkwereke ukuntu tubigenza. Ngabo rero 11 umutoza Abdurrahim Tareb. Ubwo match ni mukanya gato ku isaha saa 9. Abakunzi b'ikipe ya APR mwitabiriye game mwabonye ko ibiciro babikubise hasi 1000. Hari yahasigaye hose no muri general ni 1000 urumva. VIP ni 5000, VVIP ni 10,000. Ujye kureba match uyu munsi nizere ko stade raba yakubise yuzuye. Ndi kubarebera abasimbura mwihangane, ndi kubarebera abasimbura ahantu bari babampaye n'abanditse. Yes, abasimbura ni Dauda na nimero 25, Hakimu Cyanuka na nimero 7, Abuduru Ishimwe Abuduru na nimero 16, Uyaremye Fidari na nimero 16, Ngabonziza Pacifique na nimero 20. Ndi kubireba neza ra. Nduwayo Alex na nimero 4, Hakizimana Adolphe nimero 32, Bugingo Hakimu na nimero 15 mu mugongo, ndetse na Omborenga Fitina na Ruhamya Nkiko Ivan nk'umuzamu nyine wa gatatu nawe araba ahabaye. Ngabo nyine 11 n'abasimbura bari buze kubanzamo kuri uyu mukino. Ikipe ya APR Football Club ikina na Ahily Wad Madina International Friendly Game. Ndabakunda cyane, munyemerere nsoreza ahangaha ndumva ntacyo dusize. Ubwo ibindi ni ugukurikira umukino. Ndaza kuba mpari mu byukuri. Abantu bambwira ati kaseje zo duhara ivu. Reka mbabwire rero bakunzi banjye, bakunzi mukunda ibiganiro byanjye, niba mushaka ko iyi cano iramba ikirinda ibintu by'ibihano, yewe nk'abantu bantenga ama strike n'ama copyright n'ama reused content, cano ngo yewe yasibwe, ngo cano yasibwe, mwihangane pe. Live tube tuzihoreye, tuzajya tuzikora twasabye uburenganzira, tubifitiye uburenganzira, kandi noneho tubahe live dufite ibikoresho ku buryo mureba match neza, pana bya bintu byo kwerekana dukoresheje telefone ibintu biri gutitira. Ahubwo icyo tuzajya dukora, tuzajya dufata highlight neza n'ishusho rikeye, match nirangirane b'igitego kigiyemo, tugishyire ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook n'urubuga rwa TikTok. Murabizi nizo dukoresha hose ni kasejizo. Noneho highlight z'umukino zuzuye zigaragara neza, tuzibahe nyine umukino urangiye, tuba-updating ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ubwo munazisure ni Instagram yanjye ni kasejizo 001, Facebook ni kasejizo, TikTok ni kasejizo. Noneho tuba-updating mu gihe umukino uri kuba, nko kuri iyi mikino itagica kuri radio. Noneho highlight tuzibaho umukino urangiye. Ibyo ndumva ari byo byiza kurusha kubaha live ziteza cano ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Nizere ko mudashaka ko ningi igira ibibazo rwose. So nibyo ngibyo rero. Ubwo ndabashimiye cyane. Dukomeje kwinjiza abantu muri groupe yacu rero. Unyandikira kuri 039 12 18 7 ukambwira ko uvuye hano nyine nkagukira
muri groupe yacu ya WhatsApp. Ndabakunda cyane, ibiganiro bya siporo nakagaruka hano kuri KC TV Rwanda. Asala Vista.